Sisi wakho ungijama ngimbona lapho kungese ngathiwa ukuthi ngisowabamba ufunze abantu dokotela noma ujolana dokotela ngoba nine phela tinto nine abantu labasha nine ma 2000 akhona nine nje tinto nathi igucule la tonke nalena seningena ngakho vele phela mara na ngidokotela shothi umsebenzi utawuthola phela utawuthola hawu angiboni bosithole manje labo tikoloshi phela sithole kude lokukhuluma konje la ngakuwe abantu tikoloshi vele unayo sithole yebo phela ngithi siconfirmile la kuwe le next mara wakho uyagula nje ngusithole uthembisile muzi wathlenza bangizisale ngamnkosi yami ayisali ngawe ikhulunywe nguwe kungani vele ayisali mbanami ayisali ikhona imvo lekhona ayisali ikhona hamba nayo no it's not like we are not looking back personal but ngisaba into la ngatenda kimi ngikwemoya nako ke le oh vele yaloya hallo angaconza ukuthi mina uyaloya ngekwemoya mhlambe nje angikhulekela nje angangicalekisa nje ukuthi umuntu omdzala phela sesimkhuluma kahle uyacalekisana umuntu omdzala ngozami kuningi nje lo babe lo file ngale ucalekiswe nguye sithole ngoba bathi uvele nje wasukele ka waqaleka nje wa ufele ku oh ufike nini no 3 weeks ngikhona ukuthi vele bengisolo ngihlala endlini ukubukela iTV ngiyako awukamuva njalo babe lo bekathi uyonda tinto lapha kasithole wakho endleleni bekawuthenga khona bekayofaka ilight ya 700,000 rand emalangeni bathi ufele endleleni ke lo babe lo sisu sakhe lesikhulu nje mfane bantu bathi chamukela le emaveni nawe ke ufuna kofa nje angeke phela ngizivele bayamathi udlalana labo tikoloshi bakhona kufala bethu abantwana aduli lama light lawa lawo kuletinye isikhathi kwanza sebenza ngemasola buka ke wena wathi lalesilungu uyathi nathi ikona nawe lesho akona nawe lekhayini phela ngithi kunadokotela lekhayini thina mina nje ngiyongitshela ukuthi uyafunzela dokotela vele ngibona dokotela nje ngaleso sikhathi lakhona ekhaya ngi3 angako ngaba iphone ethi kwafa angako khona lengemuva khona la ngi2 ala ngembili lele S4 anayo yini camera ayikude maka bese ngafa but besacabanga lo ngoba senzima ke agula sithole ukuthi uguliswa ngoba esibhedlela bathi into nje lethi ngadzingi imithi esibhedlela utaba right nyongo utaba right makwakho udzinga imithi I mean like imithi esibhedlela hayi imithi lele niyisebenzisako nini I mean lele bayisebenzisako labanye abantu wena ngathi wena utena le umqondo sengawubona umqondo wakho futhi wena thina siyaloya wena thina ku ando manje ungaloya nje ungathi uloyelana uswele ngibanga nabo mastandi bakho labangabhadali rent kwecala ungitshela ukuthi ijamula uhla njani nelipara la licishe ngibambe inkunzi yini ilipara akubambe inkunzi gajama wena uyathi ukuthi uthengisa insango ngithi uvuka wamtshela ukuthi uthengisa insango angamtsheli zonke wena bema insango na jama uyayithanda insango phela jama ungibonile nangimastandi Nkosi yami lapha ukuthi mina ngingaki Nkosi yami ngibhema insango nathi jama lapha besikhuluma indzaba awonebanga wena ngiyaluphika kokuthi uthi wena banetimphaka awu kanizigisi uyasada I didn't see my child yoba phela ngifunzile mina ngafunza ngesitukulana sasithole abasakada phela mina ngathi izinto lezi ngidayithini nje na Nkosi yami mfanami ngiyayo izinto angisathi ngazikwa nini ngithi niyathakala hamba mfanami ungilimete vele mina emoyeni mntanami kanje ngiyacela Nkosi yami siningithembise ukuze lenzaba yabutikulu buyisa phela lamadilindi hayi ngidawubuya manje ukuthi sengingisala lapha kasithole ngaze ngithole sesenimshayele lapha namtshela ukuthi mina ngisebutikulu kanjani sawushayelwa ngithi futhi nithi kwafa umuntu lana phela botikoloshi beva konke singena kuphi kwafa umuntu endleleni yakhona manje mina ngisasembuto ngikele kanje ngiyilungiselela na ubona ungafila endleleni ubone na ungafila endleleni niqhubeka niphumelele mfana wami neva hayi siyabonga mama sinifisela lokuhle bye bye aqashwe phela nasisi wakho imakhelwane Dawucashwa umakhelwane awusho vele kahle kahle sengifika ngikhanza ngibhizi nalo welihlanya lo walapha ngabani ke
Kampinga. Kampinga wakhona. Nale baba wakhona wahamba wabhunga bashiya ngalo semfati wakhona uyathakatha. Manje awusho khambe njani ngenza be-meeting ngoba phela ngagcina sofuna kubatshela. Kude phela i-meeting gcine singangakhona ukuyibamba bayihlehlisa bathi bona bacela siyibambe leli viki leliphelile lelitawo. Mayibaganga kodwa. Mina ngifuna ukuthi sibatshele wena mngani wami. Angathi noma ndaba engikhona yini. But ngifuna nje batsheleke bantu bathi nje baqinise bantu. Ufuna ngibambise. Ngifuna nje ukubambisa impela inyani. Hayi kona sitayikhuluma. Cause lokho ntombatana lokho. Lokufaka letibuko lokho. Kuthi ke wena uyangiloya. Uyahlanya mina engiloyal kuwe sengakuloya. Uthi wena uya killing me. Ngiyamtshela ukuthi hey wena khululeka. Makhelwane. Kanti wena umtsheli ingane makhelwane ukuthi uhluyekela le mpilo yakho. Phela ngingamtshela kanjani? Hawu makhelwane nawe Atongibimba le kulabangani bakhe. Nako ke la nhlupha khona. Yemakhelwane ngisho emabhodo la atazashe. Alright makhelwane ndakubona. Nembala ke makhelwane. Hayi makhelwane. Ubahle ungipha phela labo cheese. Ngitawuthumela lokhu nangabe ukhona. Alright. Ngifanele nje amaphoyisa nginalanga lonke. I don't have a whole day. Hello. Kusemaphoyiseni. Nginethindzaba takho se. Ngicabanga ukuthi kunemvulo omdzingawo, lo mvulo omdzingawo ukhona la. Ya ngilana mina ngito reporter umvulo otsengisisango. Lo letsengisisango umfana lo tsengisa tidzakamiva ulekelelana nemntali wakhe nenyoko. Yebo ungitshele yena mina, ungitshele yena. Nakunika location mina wena ngithengele idrink. Ukhona uthi angeke ahambe mara nanifika lapha ningasho ukuthi nafika nithi nivenga kunemvulo ngusithole la ndzaweni ngive ngaye. Yebo uthi utsengisango lo mfana. Wena faka le drink ngikuthengele ngikusendele location. Uthi wenda imali nje impela lo mfana. Bye. Ngiyabonga se. Hawu. Utsengisa tidzakamiva. Out. Ngihambe ngendlela.